Marko tawi enelia. Nugbedodo de Yesu ŋuti. Azɔ esesɔn keke ve pe ko ne ŋuti toto kple abolo mavamava nkeke nyui la naɖo. Eye nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo ganɔ ayemɔ si dzi woato ale Yesu awui le bebeme la dim. Ke wogblɔ be, míate ŋu awui le ŋkekenyui la dzi o. Ne míewɔe la, ʋunyaʋunya adzɔ. Ami sisi na Yesu le Betania. Le ɣeyiɣi sia me la, Yesu le Betania, le Simon ame si le kudɔkpɔ la ƒe aƒe me. Esi wonɔ fiẽnu ɖum la, nyɔnu aɖe tsɔ ami ʋeʋĩ xɔasi aɖe si le goe nyui aɖe me la vɛ. Eʋu nu le ami ʋeʋĩ la nu, eye wòtrɔ wo katã kɔ ɖe Yesu ƒe tame. Ame siwo nɔ kplɔ̃a ŋu la dometɔ aɖewo bia wo nɔewo kple dziku be, nu ka ŋuti wògblẽ ami xɔasi sia ɖo? Woate ŋu adzrae wòaxɔ asiwu klosaloga 300, eye woatsɔ ga la ama na ame dahewo. Ale woka mo na nyɔnu la vevie. Yesu gblɔ na wo be, miɖe asi le eŋu. Nu ka ŋuti miele fu ɖem nɛ? Nu nyui aɖe wònye wòwɔ nam. Ame dahewo le mia dome ɣe sia ɣi, eye miate ŋu ana kpekpeɖeŋuwo ɣe sia ɣi si mielɔ. Ke nye la, nyemanɔ mia dome ɖaa o. Nyɔnu sia wɔ nu si wòate ŋui la nam. Esi ami na nye ŋutilã, si ɖi ge wole le ŋkeke kpui aɖewo megbe la do ŋgɔ. Vavã mele gblɔm na mi be, dɔ nyui si nyɔnu sia wɔ la, mabu akpɔ o. Afi sia afi si woagblɔ mawunya le xexe sia me godoo la, woagblɔ nu nyui si wòwɔ eye woakafui. Yuda Iskariot lɔ̃ be yeade Yesu asi. Le ɣeyiɣi sia me la, Yuda Iskariot, ame si nye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka la, dogodza yi nunɔlagãwo gbɔ be yeawɔ babla kpli wo ale si woade Yesu asi na wo be woawu la ŋu. Esi nunɔlagãwo se nu si ta wòva wo gbɔ ɖo la, wokpɔ dzidzɔ ŋutɔ, ale wodo ga home aɖe ŋugbe nɛ. Le esia ta Yuda Iskariot de asi teƒe kple gaƒoƒo nyuitɔ si me wòade Yesu asi la didi me. Yesu ɖu ŋutitoto ŋkekenyui la kple eƒe nusrɔ̃lawo. Le ŋutitoto ŋkekenyui la ƒe ŋkeke gbãtɔ si dzi woawu alẽviwo le la, Yesu ƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ eye wobiae be, afi ka míele ŋutitoto ŋkekenyui la ɖu ge le? Edɔ nusrɔ̃la eve ɖo ɖe Yerusalem be woawɔ dzadzraɖo ɖe ŋkeke la ɖuɖu ŋu. Egblɔ na wo be, ne miege ɖe dua me le yiyim la, miado go ŋutsu aɖe si lé tsize ɖe ta. Mikplɔ ame sia ɖo, eye miage ɖe aƒe si me wòage ɖo la me. Migblɔ na aƒea tɔ be, míaƒe aƒetɔe dɔ mi be míava kpɔ xɔ si me nèdzra ɖo ɖi na mí, be míaɖu ŋutitoto ŋkekenyui la le. Aƒetɔ la akplɔ mi ayi dziƒoxɔ dzi, eye wòafia xɔ gã aɖe si me wòdzra ɖo la mi. Miɖo kplɔ̃ ɖe afi ma hena míaƒe ŋutitoto ŋkeke la ɖuɖu. Nusrɔ̃la eveawo yi dua me, eye wokpɔ be nu sia nu si Yesu gblɔ na wo la va eme tututu. Ale wowɔ ŋutitoto ŋkeke la ƒe nuɖuɖu ɖoɖo da ɖi. Le fiẽme la, Yesu va ɖo kple nusrɔ̃la 12. Esime wonɔ anyi ɖe kplɔ̃a ŋu nɔ nua ɖum la, Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be, vavã mele gblɔm na mi be, mia dometɔ ɖeka si le nu ɖum kplim fifia la, adem asi. Wo katã woxa nu, eye wo dometɔ ɖe sia ɖe bia Yesu ɖekaɖekae be, nyee nye ame si ade wò asia? Yesu ɖo eŋu na wo be, mi ame 12 siwo ƒe asi le agba me le nu ɖum kplim fifia la, dometɔ ɖekae le nu sia wɔ ge. Amegbetɔ vi la aku abe ale si Mawu ƒe gbeƒãɖelawo gblɔe da ɖi xoxoxo la ene, gake baba na ame si adem asi la. Le nyateƒe me la, ɖewo megaxa dzii o la, anyo nɛ wu. Yesu ƒe fiẽnuɖuɖu mamlɛ la. Esi wonɔ nua ɖum la, Yesu tsɔ abolo ɖe asi, da akpe ɖe eta,
eye wòŋe eme hetsɔe na nusrɔ̃lawo gblɔ be, mixɔe ɖu, esia nye nye ŋutilã. Etsɔ wainkplu la heda akpe ɖe eta, eye wòtsɔe na wo, eye wo katã wonoe le enu. Egblɔ na wo be, esia nye nye ʋu, si wotsɔ tre nubabla yeye la nui, esi wokɔ ɖe anyi ɖe ame geɖewo ta. Mele egblɔ na mi le nyateƒe me be, nyemagano naneke tso wain ƒe kutsetse me o, va se ɖe gbe ma gbe, esime manoe yeyee le mawufiaɖuƒe la me. Le esia megbe la, wodzi ha ɖe akpe na Mawu, eye wodo go yi amito la dzi. Yesu gblɔ nya ɖi be Petro agbe nu le ye gbɔ. Yesu gblɔ na wo be, mi katã miele nu gbe ge le gbɔnye, elabena Mawu gblɔ to eƒe gbeƒãɖelawo dzi be, mele alẽkplɔla la ƒo ge, eye alẽawo akaka gbẽe. Gake ne meƒɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, madze mia ŋgɔ ayi Galilea, afi si mado go mi le. Petro gblɔ nɛ be, ne ame sia ame gblẽ wò ɖi hã la, nye ya nyemagblẽ wò ɖi gbeɖe o. Yesu gblɔ nɛ be, Petro, nyateƒe gblɔm mele na wò be, hafi koklo naku atɔ zi eve etsɔ fɔŋli la, agbe nu le gbɔnye zi etɔ̃. Petro gblɔ kple kakaɖedzi be, gbeɖe, nyemagblẽ wò ɖi akpɔ o. Ne ehiã be maku kpli wò kura gɔ̃ hã la, malɔ̃ aku faa. Nusrɔ̃la mamlɛawo hã ɖe adzɔgbe nenema ke. Getsemani. Azɔ wova ɖo teƒe si woyɔna be Getsemani bɔ la me. Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, minɔ afi sia ne mayi aɖado gbe ɖa. Ekplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes ɖe asi. Le gaƒoƒo sia me la, vevesese helĩhelĩ kple nuxaxa yɔ eme. Egblɔ na nusrɔ̃la etɔ̃awo be, nuxaxa te ɖe nye luʋɔ dzi ale gbegbe be, ɖeko wɔ abe ɖe mele kukum ene. Minɔ afi sia, mianɔ ŋudzɔ kplim. Azɔ la, ezɔ yi ŋgɔ vie ɖatsyɔ mo anyi, eye wòdo gbe ɖa bia be ne ele bɔbɔe la, gaƒoƒo la nato ye ŋu ayi. Egblɔ be, Aba, Fofo, nu sia nu wɔwɔ le bɔbɔe na wò. Na kplu sia nato nunye ayi, ke menye nu si nye ŋutɔ medi o, ke boŋ wò lɔlɔ̃lu nava eme. Le esia megbe la, etrɔ yi nusrɔ̃la etɔ̃awo gbɔ, eye wòva ke ɖe wo ŋu wonɔ alɔ̃ dɔm. Yesu yɔ Petro gblɔ be, Simon, alɔ̃ dɔm mielea? Ekema miate ŋu anɔ ŋudzɔ kplim gaƒoƒo ɖeka pɛ teti hã oa? Minɔ ŋudzɔ, eye miado gbe ɖa be, miagage ɖe tetekpɔ me o. Gbɔgbɔ la le klalo, gake ŋutilã ya gbɔdzɔ. Yesu gatrɔ yi teƒe la, eye wògado gbe ɖa vevie, hegbugbɔ nu siwo wòbia tsã la bia. Esi wògatrɔ va la, ekpɔ nusrɔ̃lawo ganɔ alɔ̃ dɔm ko, elabena alɔ̃ bla woƒe ŋkuwo, womenya nya si woagblɔ nɛ esi wòva kpɔ wo o. Etrɔ gbɔ va kpɔ wo zi etɔ̃lia, eye wògblɔ na wo be, miegale alɔ̃dɔdɔ dzi le ɖiɖim ɖe ema. Esɔ gbɔ azɔ, gaƒoƒo la de, kpɔ ɖa, wode Amegbetɔvi la asi na nu vɔ̃ wɔlawo. Mitso midzo, mikpɔ ɖa, ame si le denye ge asi lae nye ema gbɔna. Yesu dede asi kple Yesu lele. Esi Yesu ganɔ nu ƒom la, eƒe nusrɔ̃la 12 dometɔ ɖeka si woyɔna be Yuda Iskariot kple ameha gã aɖe siwo lé yiwo kple kpowo ɖe asi henɔ nyanyram ŋutɔ la va do. Ame siawoe nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kple Yudatɔwo ƒe amegã bubuwo dɔ be woalé Yesu vɛ. Hafi woava ɖo teƒea la, Yuda Iskariot gblɔ na wo do ŋgɔ be, ame si ŋu mate ɖo agbugbɔ nu na la, eyae, milée ne miakplɔe ayi. Esi ameha la va ɖo teƒea teti ko la, Yuda Iskariot zɔ ɖe Yesu dzi, hedo ɣli yɔe be, Nufiala, eye wògbugbɔ nu nɛ. Ameha la dze Yesu dzi helée sesĩi, gake ame aɖe he eƒe yi ɖe go, eye wòkpa nunɔla gã la ƒe dɔla ƒe to ɖeka,
wòge va dze anyigba. Yesu bia elélawo be, adzodala vɔ̃ɖi aɖee menye hafi mietsɔ yiwo kple kpowo ɖe asi va be yewoalema. Menɔ gbedoxɔ la ƒe xɔxɔnu gbe sia gbe nɔ nu fiam, ke esia va eme be woawu ŋɔŋlɔ kɔkɔe la nu. Le esime nya siawo katã nɔ dzɔdzɔm la, eƒe nusrɔ̃lawo katã si dzo. Ɖekakpui si si dzo. Ɖekakpui aɖe si ta aklala biɖibiɖi ko la nɔ Yesu yome. Esi amelélawo te kpɔ be yewoalée la, esi amama hegblẽ eƒe avɔ la ɖi. Le Sanhedrin la ŋkume, wokplɔ Yesu yi nunɔlagã ƒe aƒe me, afi si nunɔlagãwo kple Yudatɔwo ƒe amegã bubuwo kple agbalẽfialawo va ɖi anyi ɖo le ɣeyiɣi kpui aɖe ko me. Petro nɔ adzɔge ʋĩi le Yesu yome. Esi wòva ɖo nunɔlagã la ƒe aƒe me la, eto nu xadzaa ge ɖe aƒea me, eye wòyi ɖanɔ anyi ɖe subɔla gbɔ, nɔ dzo kum. Nunɔlagãwo kple Yudatɔwo ƒe ʋɔnudrɔ̃lagãwo nɔ nutsotso aɖewo dim le Yesu ŋu be yewoatsɔ abu fɔe, eye yewoatso kufia nɛ, gake womete ŋu kpɔ nutsotso aɖeke o. Ame geɖewo va ɖi alakpa ɖe ase o, gake nya siwo katã wogblɔ la mesɔ o. Ame sia ame ƒe ɖaseɖiɖi to vovo tso nɔvia tɔ gbɔ. Mlɔeba la, ame aɖewo da alakpa ɖe esi be, míese wògblɔ be magba gbedoxɔ sia, si amegbetɔwo tu la, eye matu bubu si manye amegbetɔwo ƒe asinudɔwɔwɔwo o la, le ŋkeke etɔ̃ megbe. Togbɔ be wogblɔ alea hã la, amewo ƒe nutsotsowo gato vovo. Mlɔeba la, nunɔlagã la tso bia Yesu le ʋɔnua ŋkume be, ɖe nèle gbegbem be yemaɖo nutsotso gbogbo siwo wotsɔ ɖe ŋuwò la ƒe ɖeke ŋuwoa? Nya aɖeke mele asiwò nàtsɔ aʋli ɖokuiwò tae oa? Yesu meke nu o, ke boŋ ezi kpikpoo. Nunɔlagã la gabiae be, wòe nye Kristo, si nye yayratɔ la ƒe via? Yesu ɖo ŋu nɛ be, nyee. Tso azɔ dzi, miakpɔ Amegbetɔvi la wòanɔ anyi ɖe Ŋusẽkatãtɔ la ƒe nuɖusime, eye wòanɔ lilikpowo dzi atso dziƒo ava. Ŋuɖoɖo sia do dziku na nunɔlagã la ale gbegbe be wòdze eƒe awu si wòdo la hegblɔ be, ɖe wòhiã be míagadi ɖasefowo ɖe eŋua? Gbeɖe, míekpɔ afiatsotso xoxo, elabena miawo ŋutɔ miese busunya si wògblɔ. Azɔ nu kae nye miaƒe afiatsotso? Wo katã wobu fɔe be edze na ku. Azɔ ame aɖewo tu ta ɖe mo nɛ ƒia, ɖewo tsɔ nu bla mo nɛ, eye ɖewo hã tu kɔe sesĩe hegblɔ be, gblɔe na mí, ame kae ƒo wò? Eŋudzɔlawo hã ƒoe. Petro gbe nu le Yesu gbɔ. Le ɣeyiɣi sia me la, Petro nɔ aƒea ƒe gbadzaƒe. Ɖetugbivi aɖe si nye nunɔlagã la ƒe subɔla ɖeka la kpɔ Petro dze sii esime wònɔ dzo ƒum. Ɖetugbivi la te ɖe Petro ŋu, eye wòlé ŋku ɖe eŋu nyuie, ke edo ɣli be, wò hã Yesu si tso Nazaret la yomedzelawo dometɔ ɖeka nènye. Ke Petro sẽ nu gblɔ be, nyemenya alo se nu si gblɔm nèle la gɔme o. Ale wòtso ɖanɔ agbo la ƒe mɔnu. Subɔla la ƒe ŋku ganɔ Petro ŋu kokoko. Ekpɔ afi si wòɖanɔ, eye wòyɔ ame bubuwo hegblɔ na wo be, mebe ame sia la, Yesu yomenɔlawo dometɔ ɖeka wònye. Petro gasẽ nu be, nyemenya Yesu o, ke ame siwo tsi tsitre ɖe dzoa gbɔ la hã de asi gbɔgblɔ me na Petro be, vavã wo hã wo dometɔ ɖekae nènye, elabena Galilea nètso. Petro ta nu gblɔ be, le nyateƒe me la, nyemenya ame si ŋuti miele nu ƒom le la gɔ̃ hã o. Kasia koklo ku atɔ zi evelia, enumake Petro ɖo ŋku Yesu ƒe nya siawo dzi be, hafi koklo naku atɔ zi eve la, agbe nu le gbɔnye zi etɔ̃. Esia na be eƒe dzi gbã, eye wòfa avi
hehehe.